Scan and QR code winner 25 rand. Upon entering the stadium, you have the right to verify whether the security service provider deployed is registered with CIRA. Visit www.cira.co.za to confirm their registration and training status for event security. Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs! Welcome to Amavenzo TV. It's the KF Confed Cup. Kaizer Chiefs 1, Zamalek 1. I'm joined by Kila Walikosi. Awe Sibo Grand. I'm Nandi. Ngiyasindelwa Sibo. Usindwa yini lapho ti? Kune point la. Kune point. Yeah, uyabona Sibo abantu bano ukuthi thina sijabulela idrone. Uyabona mawuvula la? Yeah. Kunani? Totlobona please, Totlobona please, Totlobona please, Totlobona. Akuna next yabo. Yeah, it's empty. Akuna next. Empty. But mawuvula la Sibo. Yeah. Kuna something yabo. Yes, Rotman. Yeah, kuna something. Yeah. So I draw. Yeah. Awuphumi na 0 point. Exactly. Uphuma na 1 point. Yes, Rotman. Yeah, but anyway abathanda indaba zabantu zabomakhelwane bebakhona namuhla abantu bazokhuluma yazi abantu bebhakaniya ne ebangiyanyisa ngento eyi1 kuze beze la kuma fans wethu kuze bazokhuluma ne babhala phansi uyanganisana ukuthi bazofika bathini kuma fans wethu akrema yeah then izamaleki base leader nga 1 sibana 1 thina sinanile uyanganisana bebabhale ilentuzana A4 eyibanda bayana incwadi bayigcwalisile ukuthi bazokhuluma ngayo wenzani uSolomon double in 1 minute waqeda konke wayishisa ngabomlotho nje engasabonakala kungakho bafike labo mndawo bayema nje bathi hey congratulations Kaizer Chiefs idlalile no ilento ukuthi bakhansele lento lebe bathi bazoyikhuluma kahle kahle but anyway Sithibo mfethu khona into engayithandi Sithibo khona abantu abanga understand ibadge Kaizer Chiefs uyangiunderstand and aba understand isign ye Kaizer Chiefs kune reason ukuthi why sit. What's the reason? 11 piece, ne? Yeah. I reason. Yeah. So uzothola ifene Kaizer Chiefs. Iyenza so. Yeah. Believe me, the most of them laba benza so. Ilaba bangena stadium. Bamosha inkinga lapha yana. Ngoba once wenza so, uthi ngelinye ilanga ngajika ngibe ebhakaniya or ngibe eSandawana or ngibe eSikhukhuni. You understand? But once uwenza so, never ujika ubuyele emuva uyaphambili ngeKaizer Chiefs understand so mpinchami ngike ngayikhuluma lento ukuthi ngicela iPSL ukuthi mhlambe ithathe omunye ichintshe umthetho yenze omunye umthetho bayekela ufinisa ilentuzana iClub umuntu ongena la stadium uyangiunderstand umuntu ongena estadium bambophe noma ngaba unyaka noma ngaba yini mara abe nesigwebe esithile or abe ne criminal record ngoba like uma ungena e-stadium ugijima uya straight kuma player asazi lo muntu uphetheni asazi ukuthi ufuna ukwenzani uyangiunderstand khona iplayer lezamalek okay lidlalise kabi iplayer lethu lapha yana uyangiunderstand umuntu uyagijima uyakulo uyolwa nalo for ini ngoba wena awudingeki lapha yana uyangiunderstand siya attack mfethu kumele score uyangiunderstand uyagijima umuntu ugijimisa umuntu straight lo ophethe ibhola uyahappy mfethu ngoba if lo muntu abangene la ba talented ngabe sibukela bona manje ngabe supporta bona but the way benza ngakhona Sithibo as isupporter le Kaizer Chiefs mfethu amina abangikhalisa ngoba like yabona bahlekisa ngabantu uyangiunderstand phela ukhumbule Sithibo iKaizer Chiefs i-country iSouth Africa i-province uyangiunderstand manje uma i-country kukhona abantu ababehave kanje sizoyapi sizohlala sihamba endleleni enama potholes ngoba khona manje bazofinisa i-Chiefs ngenxa yomuntu osukele kibo wazomosha thina la uyangiunderstand ozomosha thina mpinchami angazi ukuthi umlayezo ungafika kanjani kuma supporter weKaizer Chiefs like namuhla ngeke ngize ngithi uyi1 nje ongathi India ongenile lapha yana naye ayiphethele iflag lakibo uyangiunderstand sengicakwa okay mhlambe usuke eZimbabwe
uzosupport iKaizer Chiefs, usuke eMozambique uzosupport iKaizer Chiefs. Isiphi isidingo sokuthi uzongena neflag lakho ugijime nalo lase Mozambique or lase Zimbabwe or lase Nigeria egroundini? Ufunani Sithibo? Sithibo, ama supporter weKaizer Chiefs kumele sicabange njengabantu abadala mfethu. Singama supporters, asikona ama coach, ngoba uzobeza barasa bafuna ukuthi ucoach change. Uchangeani wena uhlelele ubhatalele imali yakho kuza lapha yana, you understand? But anyway Sithibo, i-draw mfana kithi ayifana noLentuza no0, and I'm scared futhi sengihamba so ukuthi ngale kuzaMalex odlala kanjani, ngoba labantu laba beba rough bala ezweni lethu, you understand? Manje thina siya le kuyoba njani? Uyabona umfundo bemamdlalisa kabi kanjani, ama player bebawadlalisa kabi kanjani. But anyway ngenxa yesikhathi Love and Peace Khosi Pheli Moya asidibaneni PE Wednesday sizoba sinje ngale ndaba Khosi Pheli Moya. But nina eNdakwele Stadium maphoyisa bophanda abantu bangaphumi Amashawe. Noma bangabamura babakhipha ilihla ngisana ndaba nabo basimosha mfethu. Thina sithanda ibhola zelanga sizolwa lana. You understand? Awe sure. Yeah, sure. Killer invite Ukraine. Did you know you can also verify the registration status of security officers by scanning the QR code on their SIRA identification card?